Feliz sábado Kuyamasi. Kicharinachis kunandía Dios paz palabranta. Kay libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4pi. Maipinin. Dios consuelan yakininchista, noganchis consolanapaj yakiniuhta. Helen Keller warmi aska yachayniyuh karga. Payna serga mana qhawaspanita uyarispa. Yachay wasipi tarerga warmita, pichus yachacherga ñawirita makisninwan braileta. Kayta yachaspa pay, yachacherga kuyakuspa wajkunamanta, maychus mana qawarirqangu. Chayraygu niwanchik Diospaj palabran, yakininchik sirvin yanapanapaj wajkunata kikin yakiniyuhta. Chay Diospaj propósiton kawsayninchejpaj yanapanata kuya masinchikta. Bendiciones kachun kuyamasi.